Pozdrav Raja, dobrodošli na moj kanal. Danas, kao što i vidite u samom naslovu, ćemo testirati ubrzanje mog Audija od 0 do 100 km/h. Pa da vidimo kako je prošao na tom testu. Nije loše za jednog dizela. Do sljedećeg videa vidimo se. Nemojte zaboraviti da se pretplatite na moj kanal. Ćao!